Kwa hivyo wakati nitamuita maandamano, mutoke. Igutha ringi ni riagikora President William Ruto kuria anekwo ni uria arakiruta besha o gwakia in form of donations. President Ruto ni arakoretwo akiruta mamilioni ma besha ta donation kanitha umwe wa Gatoreki guku Nairobi kiumia kihituku, na archbishops a kanitha wa Gatoreki macokereria metha-ini ringi makiuga besha icio ciothe President Ruto arakorirwo akiruta matigucienda na ni magucokia. President arathiite kanitha-ini ucio na Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja uria nake ararutite donations hamwe na Kimani wa Icung'wa. Kanitha ucio kiuga ati nginya promise cia mamilioni ma besha iria President arereire kanitha ucio wa Gatoreki matigucienda, na besha icio ciothe arakorirwo akiruta ni magukorwo magicokia. Riboti ikirekererio ya besha iria ciothe Ruto arutite in the few weeks akoretwo akiingira makanitha-ini besha irakinya milioni 13 ta donations. Akenya makionekana kurakario ni ndeto icio, na atongoria makorwo makirakario muno ni mutugo uyu wa President uriria Kenya marathie na mbere na kurira ni undu wa high taxations na mathina mwanya mwanya marigandite economy. Kanitha uyu wa ACK wakorwo kiruta ndumiriri naguo ukiuga ati we na uhakika ni urarugama na Catholic bishops regarding thirikari eno ya President Ruto, kuria Catholic bishops magikorirwo makiuga ati thirikari eno ihoirwo ni maheni na ufisadi na no guthie rathie na mbere na kuhinyiriria Mukenya wa kawaida. Kuma kuri PCA Bahati Reverend Felix nio yatiga andu makigegeire makiria. Kwa hivyo wakati nitamuita maandamano, mutoke. Tukisema haki na mimi ndio nitakuwa naongoza, na tunaweza ingia State House. Wewe usicheze na sisi, zote tunateseka, watu wanakufa hivyo bure kwa sababu matibabu imekuwa ipatika. Hii inaitwa Anganisha na Shia na wote. Si mnaikumbuka hiyo? Hata ieleweki ni gani. Na imekuwa shinda kubwa kwa watu.